da ka jingang nuat ban pendep kloino ya ka yode lang kabalaya cha menta hapo yodu na ka liang ka Khasils Autonomous District Council kabalale banjurip ya ka ti ka yo hakani ka jinglei banjulip layalam hi do Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council ba Titos Welkhain ka Congress Mary Kharpuri ka em market bat uba rangkan sai kharbuki ubade em bape yak na trade ha ka jinan lang em ka himamaliam na lord menteri Hagani ke jingjurip nak liang u kontraktor basna ya kate kayo haba keli perthau daki MDC ula pentip ba ya kate kayo onla ban pendap hau niu banai banwan namar ba ka jingtai ka satang mantap ya kaslem ka badang satang khendiat jingwan ringi nak liang ka step committee kalong ka baningkong kalong bangi kwa hebat pe ya kayo du hi baro kowe namar ba la kham slam nga kham yo asu ya kaban wan pe ani po yudu kham tam ya ka jing pentre ya kate ka yu dilang kepada hapo ka teh hapo yudu kepa dei na kabanta kini kinong rap tenga dokumen ba nakaliang ka songa iba ka jing pentre ka layak sat ba ngilayo rubanya keren ba kontraktor pa ola kumnum no hapo banai ming pendap yang ini tenga so ba kan long ka jingkerku ka bakrau na kabanta kinong rap ki jongi ki baju sya ka sim slop dan re banta ki layo kini ka building bat lek sin nakaliang council ru la da kadon kalat berhenti ngin sepek umno banang perkiu ketiu susu namar ka first ayu menta ka long bet batang si mala tian re tang ka ground floor tian re menta la da ngio la kemudian nang ketiu susu ya ka